sinzonanirwa iby'amatwi yaje atarumva iby'amaso yaje atarumva sinzonanirwa keretse mu rugendo mana siko ntazonanirwa iby'amatwi yaje atarumva iby'amaso sinzonanirwa keretse yaratsinze jewe wihangane munyakire sigaje amasaha make ngataha Bwana asifiwe. Amen. Tugiriwe neza Imana yawe ishoboye. Ntacyo twatanze ngo dukunde turamye abatarageze n'ubuzima bwabo uko ntabura nanone dore akurashize kandi n'umurakaje ongere twishime tunezerwe dushimire Imana duhagaze tukaba tugejeje wateranye imbaraga zawe se uragira ngo wariye n'ubushake bwawe uragira ngo wambaye n'ubusi kwambara se nanone ndumva kurashize kandi numva uratashe kongere twishime tunezerwe ushimire Imana Nyagasani kiduhagaritse tukaba tugejeje n'ubu munsi wa Nibika tuzabura Imana ishobora. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Banezero muramba bariyo nanezerewe indirimbo ziba nyinshi cyane mu mutima wanjye. Dana mano mva ko zose zifunguka zo guhimbaza Imana no kuyiramya no kwihimba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umukiranutsi w'Imana witwaga Yobu nawe yageze mu ijoro ribi. Ubwo abana be bapfaga mu ijoro rimwe ndetse n'ubutunzi bukanyagwa. Ariyangana mukomeza gusenga Imana mushikamye ku masezerano we. Umukiza nawe yageze mu ijoro ribi barapfa barashinyagura we. Ibuka avuga ati umutima waje urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Umukiza nawe yahuye n'ijoro ribi barafatwa arashinyagura we. Ibuka avuga ko umutima wiwe urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Zamura dusome ijambo ry'Imana. Bonge ya sala kanda Zabi tika elambe musamba ni wanga. Fata
weze mikoro usome ijambo ry'Imana. Itorero shamwe ukabigutuza zakozwe n'intumwa bice 23 umurongo wa 12 uze gusimbuka wa 12 na 13 uze gusimbuka usome no kwa 16 na gatatu zakozwe n'intumwa na kabiri zakozwe n'intumwa 23 12 aravuze ngo bukeye abayuda baraterana bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo 13 abahuje inama yo kurahira batyo abakoze inama bo kuvuga gutyo basagaga 40 bari abagabo 40 14 baza kubatamzi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo zibuka zo mu kwa 16 ariko mwishwa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico yumva ko bafitiye ngira mu mugambi mubi nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo amen aho ngaho soma abakorinto ba mbere 16 murongo wa 5 kugeza ku 8 Korinto ba mbere 16 murongo wa 5 ibice 16 murongo wa 5 kamanuka nzabasura nyuzi Makedonia kuko ngambiriye kuja muri ico gihugu kandi ahari nzamarana namwe iminsi ndetse ahari nzahamara n'igihe cy'imbeho kandi bishoboka kuko nzarangiza n'igihe cy'imbeho ndikoze kugira ngo muzamperekeze aho nzaja hose sinshaka kubakubita urubanza sinayishaka kuzandi wanyu utambuka sinshaka kubakubita urubanza none mpita ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi umwami wacu nankundire ariko nzatinda mu Efeso kugeza kuri Pentekoste ishari Bwana sifiwe sana. Atukuze mukombozi. Tugiye kuganira ijambo natekereje umuka yampaye. Bivuga ngo tubana n'abari ko baratubuze. Niyo jambo tugiye kuganira. Tubana nabo, turadusangira nabo, turaturanye nabo, turatujana nabo ariko baratubuze. Nikyo jambo ngiye kuganira. Subira kuri sekirata. Bite mu baza ya bukera bize mu bandaniza. Mugatondo kare Yesu yinjira mu gato ajiyoha mukiyaga abandi bagature mugatondo kare Yesu yinjira
tumara dutara ijambo n'ubundi musanzwe muryumva uko mbonye ko nuje kugira gutya uje mu zindi gahunda tugataha inshingano z'uvuga butumwa tuseme amen shaka usenge kana uzuva kuri moto gusenga uva gusenga urire moto uko ucurangiye abera bakamera gutya nta cyiza nk'iki ngiki tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkababwiye ngo turaganira ngo tubana n'abariko baratubuze Bwana asifiwe amen tubana nabo ariko baratubuze Paulo avuga amagambo akomeye ngo bukeye abayuda barahiga ngo baratekereza ngo baravuga ngo ntibazorya kandi ntibazama bo batarabona intumbi ya Pawulo tuseme amen aha umukozi w'Imana intumwa Pawulo yari maze gutandukana na mwene se wabo Barana ngo bamare gutandukana Pawulo agenda muri bene wabo ngo babwirize ubutumwa ntibabo barababwira ngo zobavamo nerekeza mu banyamahanga kubera ko kumwe mwende mu kubabwira ibyiza ariko ntimusure abayuda ngo babone ijambo Pawulo afite n'ibikorwa ari gukora baricara bemeza inama baravuga ngo kugira ngo tuzogira amahoro mu murwa wacu kuko tugomba kubona intumbi ya Pawulo Imana ndabwire b'igihagararo ndabwire barisanse na dogitora niyo waba uvuka mu giturage we ngizabikwigisha uhita ubimenya iti kuzamura amazi kwicazanye n'ibikomangoma Imana ndabwire b'igihagararo we tireba risanse na dogitora niyo waba uvuka mu giturage we ngizabikwigisha uhita ubimenya iti kuzamura amazi kwicazanye n'ibikomangoma Dorizafata mpiri vyishira hejuru imivumo y'abatwanga ntizadufata we oya ko bavuma rimwe we bigakuba kabiri we bikaguumugisha we iri cyubahiro we nimumwongere ikindi we waba umaze iminsi ufite ibibazo we waba umaze iminsi ufite ingorane abantu babona yuko ari we ukwiye guseba umurashuti iyo mirindi wumva niyo gutabagwa izo bishure nazo izo gutabagwa we iyo mirindi wumvishe iyo gutabagwa we izo bishure nazo nizo gutabagwa we umuramuze iyo mirindi wumva niyo gutabagwa zabicure nazo wumvishije nizo gutabagwa izo nizo gutabagwa izo zose nizo gutabagwa Imana ndabwire b'igihagararo bireba lisanse na dogitora niyo waba uvuka ushago we bizabikwigisha uhita ubimenya we iti kuzamura amazi kwicazanye ibikomangoma Dorizafata mpiri vyishira hejuru imivumo y'abatwanga ntizadufata we ayiwe ko bavuma rimwe we bigakuba kabiri bikaduha umugisha we iri cyubahiro je ziri mu mwongere ikindi we iri cyubahiro je ziri mu mwongere ikindi we uturoga cyumwe tuzamura Imana ishwa inama iraterana baravuga ngo
intumbi ya Pawulo yaragaragaye nta kurya dufite amafungo yo kwica umuntu baza cyaba babuze amafungo yo gusenga ariko bafata amafungo yo kugira ngo bice ariko kubera umugambi w'Imana idufiteho umugambi w'Imana yari ifite ku ntumwa Pawulo ibona kuko abayuda ntacyo bakora imbere ya Pawulo humura umugambi wawe n'Imana tungana n'uwawe kweli kwa Mungu Imana yavuze utikikana n'abasinzira boterana ku isi hose aho niyo bokugina imara gatatu tuzohimba irangiza mu Pawulo kwiza moya z'ubutumwa akamamaza isi yose ariko abayuda baravuga bene wa tituzo tutarabona mu itumbi ya Pawulo nefa ndio tuzokunda ngo abantu barenga 40 niko bigisha mu Imana yavuze barenga ntabwo zimisi zamara ku isi ntabwo zimisi zigaje kumeka ariko niba imeje ndizapfuza kandi niba imikeya ndizapfuza iminsi yanje ndizapfuza iminsi yanje ndizapfuza ntabwo zimisi zigaje Kenya niba izapuza kandi niba imikeya izapuza iminsi yanje kita titasiri banga na totambe mina bonge ati tuzamurira Imana ishoye baravuga amagambo akomeye aravuga ngo Kristo uri nakoze ibyaha bikomeye ngo korera umwami w'isi bishoboka aravuga ngo ndahagurutse ngiye gukorera Imana ya Isiraheli Itondo ni mugoro saa sita na nijoro niwe mugabo wari inzamba y'imyaka 3 n'amezi 6 yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha ukuvuga impamvu zivuga buto umusatsi tugurira ku mutwe kwe yogosheshereje pora manusa kwitekana avuga ngo nayo bigambiriye ko ariho nzorangiza urugendo yego mugabo wari inzatambuka adashatse umugore webuze urukundo yokunda umugore n'ubwo yokunda Imana zoje mu ijuru muzana abagore bacu Pawulo yaragiye tuzabona intwari z'Imana mw'ijuru zimazagembe ngwiroma tuzabona Pawulo wakoreye Imana amarembo y'ugururwa we tubona intwari z'Imana mw'ijuru zimazagembe Tanzania tubona Magufuli wakoreye Imana amarembo y'ugururwa we tubona Magufuli wavuye Imana Mana amarembo y'ugururwa we tuzabura Imana ishoye ariko ijuru ririmo ibihugu wibwira yuko Imana yagira irungu ryawe biri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa mwanditsi ukomeye w'umuhanga yandika igitabo gikomeye aravuga ngo Daniyeli yirorosha ikirengeti gihume ikirengeti Biden atari yirorosa Trump na Bush batigeze kwirorosa ngo ariko Daniyeli yaracirorosha ikirengeti gihumeka habe niyo wokurongorana bimeze gute nti wokibona habe niyo mwoje siri mukazamwisha amasomali nda tumwokibona ese umugaragu w'Imana Daniyeli kirengeti gihumeka wibwira yuko Imana yogira ikibazo cyawe yabonye Daniyeli na Nowa we umunsi w'urubanza nguraje we kandi mbuzahera mu nzu y'abizera we amaherezo y'abatizera ngo azaba yahe icyamba ngapfurupfuye ayikugwa bakiranutse we iherezo ganje bikazaba kijyabo
baririmo, abazerera bambaye impu z'intama baranyazwe izabo baririmo we. Wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe yabonye we Daniyeli ukore tukore zararanye ibihume zagize zawurize ndatekereza ejo mudini Bwana bwiye abacu turi muri huduma umukozi w'Imana Eliya nabyo wamuta umuhanuzi w'umuriro umuhanuzi wishe abahanuzi babari nashe 850 ariko mu mateka ya jenoside y'isi cyo dusoma Eliya twiba kandi ngo bari gushinja abantu Imana ariko ngo ushobora kugisha kwica abantu 850 ariko twazandike ko ari jenoside wakoze ariko ngo baravuga ngo ushobora kwicima umugabo Eli Bibiliya yarambwiye ngo yaragira amatayi 100 amatayi 100 wana gerina yo bisindabona ubutayu kanje nubwo abana ariko yaragira amatayi aya bapamira 100 barahiga baremeza bakora inama batanga amafaranga batanga n'ibiko baravuga ngo tituzoja muri roba y'atarapfumu itinya kuko Imana ngwiba mu mugambi wayo ubona imbere yawe ngwibimeze nka Farawo ukabona n'ibindi bimeze nk'imiyaga urawitinya reba Imana mu mugambi we ntimugushobora kubera kuko umugambi wawe na Israel ungana n'uw'abantu bakugitse uruba pastor ntibizoshoboka abe niyo ari wanyu bose botera bakabyemeza bakavuga ngo bimeze gutya na gutya Pawulo baramwicajije ise na nyina baramubwira ngo dore wo kuzura umuhungu wenyine shaka tubone umugore baraga arabyitegereza babwira ngo yabuze atanga gato yo gata baheze umugore ngo abone urukundo rusigara n'Imana ya Israel ari ndacikana atarashaka zamubwiraga ngo ijuru nuko hari bamwe bazoba hano mu marumbu no mu ijuru bakaba mu irumbu kubera ko imirimo yacu nizo twinjiza mu mapiro none se kurambira ngo uzoja mu pilote baratoromaya uzimi baratoromaya yakoze kweli umugabo bashinjije umugore n'abakobwa biwe babiri bakamushinja bakamubwira ngo ihakana Imana baratoromaya akavuga ngo sifite guhakana Imana ya Israel ngo bakamushishura uruhu ngo akamara iminsi 3 mu gisanga ngo ataracika ngo arindacikana atajyakana Imana ya Israel iyo gete wo ibamo batangaye kera uzonga mbabwe bambwira amahirwe no bakiyateka kubera ko ifimo yaje tingana niya Osi perpetu umugara w'Imana perpetu abamama bicaye umugore w'umupfakazi biciye abana 11 babara bashinja imbere ye ngo bagere ku mwana wa 11 wanyu umwana w'umukobwa ngo baramubwira ngo se n'uyu tumufitiye imbabazi avuga ijambo rikomeye arababwira ngo uko amaraso y'abana banje atera undi ko ntakira Yesu Kristo ari ndacikana atari hakanike Imana mirambishwe n'imirangwa nawe babwira gutangamira atanga ikibazo bitako hao mugaragu w'Imana witanze bakamushamo igihanga iroma barabesha abaroma baje inshuro 3 bashaka kumwica birabananira baragenda batwika umuji w'Iroma bamabesha ngo nta wundi wakoze ibingi muri Pawulo n'intumazi ugitondo Pawulo aritambura arababwira ngo naje imbere yawe nimushinje ubugingo bw'Imana kuko yari yarababwiye ngo gufata ibimutera ubwoba ngo n'urugendo rumugeza kuri Yesu Kristo amucamo igihanga aratanga Nironi numvu ngo ucamo igihanga kubwa Yesu Kristo Petero ngo baje kumuhangara babwira ngo tumubambe kuko mwabanza umwami wanje amaguru aje hejuru umutwe haje uje hasi mutari imisumari rangi
abatanze abana babo gukunda iki Imana iburagimuwe tugira icutwa umwana wawe Isaka namenye neza yuko unkunda we hindukiza amaso urebe imfizi intama itagira se we ntigire na nyina iremwe nonahawe Yesu Kristo ngo abone Ibrahimu azamwikota aramubwira ngo sigaho Ibrahimu hindukira hariya mu bishiko hari igipanga kigira se kigira nyina ntugire n'ishida ngo hari famille gukurikira kiremwe nonahawe Amen. Abayuda babona kuko ntakindi bagomba gukora usibye kugirira nabi ituma Imana Pawulo ariko ngo bakora iyo nabi Bibiliya yambwiye ngo umwisho wa Pawulo nabo vuga ngo ni byiza kugira umwisho umwisho niko Bibiliya umwisho yumva amakuru kuko bagiye kugira nyirarume kuzumfata neza no kumva amakuru no gutabara ariruka ngo Pawulo yarafungiye arashika ngo ango zakomeye hari inama yateranye ngo bavuze ngo barahurira muri sale ngo uje kubasobanurira ngo ariko ngo siyo intego ngo bafite ngo ni ukukwica ko birarambi ngo baravuze ngo bazomuhamagaza ngo bamujane muri sale ngo aje kubasobanurira ijambo ry'Imana ngo ariko atari yo ntego yabo ngo baje kumwica umwana arirukanka ngo arinjira mu kigo cy'abasirikare niko bibiri ijambo ry'Imana iryo rizari mu kigo cy'abasirikare hari nishira ngo ageramo indana aravuga ngo anko yomba we zakomeye hari inama imaze guterana n'ibigabo bizeze 20 zemeje ngo ntibizomwa batarabona itumbi yabo irambwiye ngo muri iryo joro ngo Pawulo atuma uwo mwana ngo kumwana aramubwira ngo ukanka ku mugabo w'ingabo umubwire ngo ayo makuru ngo nibamubwire ngo ntazene uwo mugabo w'ingabo ngo akicumva ayo makuru ngo ahitabira Pawulo Bibiliya yavuze ngo hari saa 3 za nijoro ngo yamamwemeza kuko ingabo zigomba guhaguruka ko kandi ngo n'amafarashi ngo yakumurira ngo agomba gutwara Pawulo akamumugisha umugambi w'Imana kuri wowe uraremereye cyane kuruta umugambi w'abantu no kuri wowe tubana nabo dusangira nabo tubana nabo turaziranye ariko bazaba dushakisha baratubuze kubera iki Imana yatuvuze baratubuze arategeka barababwira ngo ako ka muhagurukane Pawulo ategeka ingabo 30 ngo ziramushorera zije imbere ngo n'amafarashi yakumuriye arababwira ngo mukure Pawulo buje guca Pawulo atikire muri kino gihugu abo bagabo ngo baje kwitera hejuru basanga intumwa y'Imana yagiye yavuze amagambo akomeye abwira abakorinto arababwira ngo timuntegereze ngo mfite gutinda muri Efeso ngo kugeza kuri Pentekoste niba mugabo wageze mu ivuga butumwa ntaka ubundi amategeko y'abavuga butumwa ni ukugenda ukarara yageze agenda yerekeye yo kumugarura kikaba ikibazo yagiye ko ndamara umwaka n'amezi 6 yasize ababo kuri gate kwa Philip amaramo iminsi 7 ngo agiye gusezera asize baranawa naruko hanze ariko mu makarare gato gusezera bano bana bakobwa gato yamado kuringa rashida abaki ko bige basongira ngo nagiye
rero ngayi umunsi umwe zogenda bamburewe umunsi umwe zogenda bamburewe umunsi umwe zogenda bamburewe bazogira ngo ndacari mu gitaramo umunsi umwe zagenda bamburewe umunsi umwe nigeze kuva iwacu Iteka nagiye kubwiriza umoja mfite ashiki Kampala ndavuga ngo Mana ntagushorera fantasha yageze avuga ngo niba twerekeye mu cya Yesu Kristo tugende n'umutima wacu Bwana sifiwe urugwaro rugenzi rwa kane bamaze gutandukana n'umugaragu w'Imana Baranaba uzishe bapfuye na Baranaba uriya nyina wa Paulo na se wa Baranaba baravukanaga na se wa Mariko nukuvuga ngo Mariko ari mwene se wabo wa Baranaba Paulo akaba muzana wabo urugendo kwa mbere batangira guca berekeza muri Antiokia y'PCD bizakozwe n'intumwa 13:42 berekeza muri Antiokia y'PCD ngo baragenda mu itorero ahantu bateraniye bwa mbere ngo barabapinga baranga ko baheze ijambo ndetse no kubicaza ngo babicaza inyuma ubaje gusoza amateraniro wari wahagarikiye amateraniro bavuga ijambo rikomeye aravuga wese ngo wari uturiganije ijambo ko tugiye gusoza Paulo ngo amanika ukuboko mureke shimiho buke ngo arahagurukana bamama avuga ijambo rimwe gusa buke ngo avuga ijambo Bibiliya yambwiye ngo iteraniro ryose ngo asohoke riramukurikiye ngo riramubwira ngo ese wowe twemere bisaza tukurikiyeho ugatubera umuvuga w'utuku Soma zakoze bazagira n'ibyo twahimje soma yarakaza Paulo soma zakozwe n'intumwa 13:42 urabona ko rero ndakwereka Bibiliya yambwiye ngo isaba tukurikiyeho ngo umudugudu wose uraza cumi na gatatu 40 bagisohoka barabinginga ngo bazongere bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo kwisabati kurikiyeho omese iteraniro risohotse benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Paulo na Baranaba ngo umuja turaja nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana kuko abantu bateguye igiterane kitari gifite bushi itorero ry'PCD abo kandi bamatangaza mu materaniro ngo kubera n'akazi ko kwisaba tukigezeho dufite abashyitsi Baranaba na Paulo abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana ni beza amen kwe barataka Paulo abwira abakorinto arababwira ngo nagambiriye kuzomarira ngo igihe cy'imbeho Efeso nibwo yariko yandikira Timoteyo ngo uzonzanire umwitero wanje ngo nasize iti kuko uzihuta igihe cy'imbeho ngo kitararangira tugeze mu gihe cy'imbeho ariko ngenda mubwira ko ngo yabona kuko iminsi yiwe yo kurangiza igihe kwegereza aramubwira ngo Timoteyo umwana wanje mwana natoje agakiza nguzonzanire ngo umwitero wanje nasize nguzanire ngo n'ibitabo by'imbuto zanje ngo cyane ibitabo ngo kandi nuzi hari inzira zo kwereka uzacemo Priskila nawe kwina ngo uzobaramutse Udenti nawe kwina ngo uzobatasha Foibe na Peje ngo nabo uzobagereka ariko mugera kuri Alexander umucuzi w'imiringa ntuka muramutse yatubiriye na Alexander mu yaraduwe muki wapinga kubutu aramubwira ngo Timoteyo we niwambuka umaze kwitire tukagere kwa Alexander umucuzi w'imiringa ngo yaraduwe muki ariko dufite abantu baduwe kujamira ariko arakumana yatojaga tukarupi kuko Alexander yatugiriye nawe
gakomeye kuri bo n'ubushika mama neza Magufuli wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ngomba kuyobora neza hano mu isi ngo kuburyo nishika mu ijuru Imana izo mpeza agace gato y'abamarayika mu kakayobora paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe lakini Magufuli hakufunga Kuremia 18 17 paka wale wote wanaongoza paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe lakini Magufuli hakufunga we lakini Magufuli hakufunga we kweli jimbo hili inazunguka ulimwengu mzima wametikisika we paka wote wakasema nyumba za Mungu zifungwe lakini Magufuli hakufunga lakini Magufuli Manu urebe mukanga Magufuli usigaye muri Tanzania umugirire neza mani mwabuke twibuke Magufuli ndege wadusize ejo bundi amarembo tekerezo tofauti kumwe n'umutima na gatanu twe kwandi gatanu ngo utaracika Zimwe zagembe muri Kenya tubone n'akazungu wakoreye Imana amarembo y'ugurugwa we tubone na mungeri wadusize umoja amarembo y'ugurugwa tubone maniraga wadusize Bukavu amarembo y'ugurugwa baturangije ubutuma kwadaga abamaniraga Bukavu ngo namke mugera kucumera mu gitondo abantu maniraga bamurashe Ekoshu Usobabo Tubona sangimba wakoreye Imana amarembo y'ugurugwa we tubone marihemu rushobote n'umutarani yabiheke umukambi rushobote kambi sigara wamana barushobote na usumbo amarembo na wambaye humura tuzabana nabo tuzagira izabo tuzambariza ariko ntacyo bizadutwara kubera kuko umugambi w'Imana kuri wowe urakomeye kutubuka izagutabara abantu babiboneye kumugaragaro w'izuba ririmo kuva wewe ntugire ngo Imana yarakuretse wewe ifite inzira zirenze ibihumbi zo gutabara we izagutabara abantu babiboneye kumugaragaro w'izuba ririmo kuva wewe ntugire ngo Imana yarakuretse ifite inzira zirenze ibihumbi zo gutabara we Bella sokanda ya Shawini ganda halo makari kuwashi wewe ni usila sote ya kisako Shujima niyo jakwetu Imana Urumuntu kubuti ntatandukaniro Imana ikwibutse none mwejo wo kuyoberwa uvuga igifaransa ngo icongereza kikaza we Urumuntu kubuti ntatandukaniro Imana ikwibutse none mwejo wo kuyoberwa uvuga igifaransa ngo icongereza kikaza yego Tano bitabera Tano bitakwira nuko bitinda kuza wenda kuza Abigishwa ba Yesu baramubashije bati iriya mpumyi tubanye ese ni cyaci wabo cyangwa se ni cye bwite arabasubiza ati ntabwo ari cyaci wabo ntabwo ari cye bwite ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we
maze dukubita umukunga. Bwana sifiwe sana. Garambiranye mumure ndasoje kandi umenye kuko ubuzima bwawe basaba kora inama zigatera ariko kubesha Imana yakuvuze ikagutira inama irenga ngo abantu 70 n'ubu muri Kigali bafashe urupapuro rw'ibihumbi 3 by'idolari bavuga imva yanjye bizaba kuza bavuga nawe bazoja gusoresha umugore n'amaze gupfa n'ubambere abo bana bama pangize kiriyo batanga woni zo kuzoja gusura umugore umaze gupfa ngaho noneho mwari mwatekereje nk'abantu mwe mwari mubonye ko mugirira nabi umara munaje no gusura n'umugore bibaga bagafite kumutahe kugira ngo abe kandi nayo ko mbona abantu bitanze sandura umwaka amara bikanta wanditse munsi ya sandura kandi abo bose nta n'umuranga faranga Jene wa tanu hari umwe nigeze kuja kuzisaba idolari 300 zifite bamundangiye ngo faranga nja kumukaba ndamubwira ka faranga kora kampine na ishaka gukora arazimwe wagende hanze barazimwe asohotse mu rugo barazimwe arampamagara unize tubona se tubona se wemereze gutora za faranga ubona nizigeneye cyane wamare fashiga tuzi zambaye natunye ifaranga zimpeze kibazi namba ubushobora bw'ibishima niko nama ubushobora kandi wacu musinzira wacu uwo muzi mwacu namwe ubushobora bw'ibica Israeli kubera kuko wakoze ibyawe n'Imana ikora ibyawe ndamwe ngo se no gusengera se amafaranga zikagaruka umva muzinga eba amambira ngo habe niyo ngira ngo kwe magana asigara this uzimva isi no kwishyura zogaru ukazimva se no kwishyura kuko n'inzu zigaruka ndamwe ngo Imana ishobora kukoza cyane wakoze ibyawe n'Imana ya Israeli koza Bwana sifiwe amen mugambi w'Imana urakomeye kuri wowe nubwo ubona intambara ari nyinshi amasasa araswa akaba menshi ibikomeye ariko Imana ya Israeli ifite ubutabazi bukomeye kandi bubangutse kuruta ubw'umwana we ako kanya umwami arategeka aravuga ngo Pawulo niba mufate n'ingabo 30 ngo n'amagare yaka ngo umuriro ngo bamushorere bamujyane abateranye kubw'inama kugira ngo bamwice bakogwa n'isoni kubera ko Bwana sifiwe amen ubwangu y'Imana bakristo kitubeshejeho no kunezerwa gusa tukiyambaza Imana hasigaye yonyine igakora ibyaha Bwana sifiwe amen bakristo ngo amaze gutambuka wabo bwenge na kamenyero n'andabeka ngo namutarikanye ubagera hakurya ngo bari kugoroza baramubwira ngo hakurya hari inyumba nziza birimo abakobwa 3 bubaha Imana na Mwirinzi na Nyirarukundo bamara umugabo baramubwira ngo kugira ngo winjire muri iyo nzu ngo birategwa n'imvugo yawe kugira ngo urare muri ya kandi burije kugira ngo utambuke hano biragoye ariko kugira ngo urare muri iriya nzu ngo birategwa n'imvugo yawe ubundi abera imvugo yawe irasa bakirisitu ngo aragenda asanga umusekirite wari uri ku nyumba nziza uwo musekirite wahamagara mubaha Imana ngo azayirukanga arafungura ngo bagifungura ngo bineza neza bizamuka muri mukirisitu Bwana sifiwe ngo pe kuvuga Mwirinzi ngo bineza neza birazamuka kuzinduru Nyirarukundo na mubaha Imana ngo bazabirukana
ubabwira mu Kristo ijambo rikomeye ubaramubwira ngo ijoro ntituryama atukuze mukombo iri joro ntituryama uratubwira mvuru yaha kuravaho ukaja Kristo arababwira ngo kudaturukira mu mudugudu w'irimbukiro ndasize umugore n'abana nderekeza ku musozi wa Sinayi niyo ndi kwerekeza kandi aho kera kafashe ubwato kange icyo mu gikombe cy'abana koreka aho bukeye twese erega si twe twenyine uzuye umunezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga we ineza yawe nishimye ivuko iwacu naho bararirimba erega si wowe wenyine we uzuye uwo munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga we ineza yawe nishimye kandi ivuko iwacu naho bararirimba muri wowe umve kuko igitaramo ari icyawe kugira ngo ubushake bw'Imana aribwo bukaza ngiye gukora gahunda Imana yavuze ari n'igikwere none mu minota yanjye isigaranye nanumva kita nibwo bwirwa kuyikoramo kubera ko utamusubiza guhagarika isi gahunda kubera Yeah.
mwese Imana ikomeze bagirire neza. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamure ibiganza rero abantu twese twishimye. Haleluya. 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 Amen. Amen. Hatukuze sana majeshi. Tunaongera dutangaza haleluya. Ego. Atukuze sana. Amen. Komeza uzamure icyo cyifuzo. Ndabizi ko nawe hari uburyo bitagenda, hari uburyo bitaye bigenda kubera impamvu z'abasimu, ariko kubera kutabimenya kuragira ngo ni ibintu bisanzwe. Kuragira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko kandi turakurikirana ibimuzi turandure mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Tukurikirane turandure kubera ko dutunze Imana mu izina mutabazi. Sibyo? Yego. Bwana sifiwe. Amen. Hari n'ibintu pastor yari yeretswe arabicikije none kera aricaye tutabinonosoye. Kandi iyo ibintu bidakurikiranwa bigishusha biba bigiye gusubira kandi ubisi tukongera tukabitangira. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamure ibiganza by'atatubwiza. Haleluya. 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 Amen. Amen. None none aguruka acurange igisimba, acurange ibirungo zose zabazi biba ubikoreho. Kado yaragiye kuvumbura ibintu kaza.